anga nuu ma le lotu. Anga nuu ma le lotu. Pe mate e o ngā kasi le ana nuu ma le lotu a le atua. Oh, my fellow Samoa, before the Christianity, that was our religion. Our culture was our religion. Le ia kanga loa mea penga so o tātua ngā muunga o tāko kapua inga ngā lako lol kara lea la ka ngoi loa ko e iai lea la iai lei ku i oe o le o tafsiri mua ngā sa no ai le winga la ngala ukala e iai ke e whai iai lea ngā nuu ma fili o le tala la lei ulai ni mai tanga la vanguare ma wala i fua a whai me wha ia ka whai a hinga ka whai mo ia koe la a kui oi mana hulongi ia a wha pera la kolang kamara e ku mai o koko ia oke ma ia mai pusa apa ia whamano atu so i fua manuia, ma lo le langi ma mai le nei, vaenga o le aso. Vi ia pele atua i lona alofa, ma lona anga le lei, o lo o malu tapu au ina i pea, tato wola, au tato walo whaiva i tiu te mga aluenga o le nei vai aso. Ia, whaftai atu foi. Au whainga aluenga pa ia le atua, mo te talo mo taro sanga, a wan lamba le wha malo sino o tātou i tiute ma whaiva i le awa awina, mai vaina ma le wholawhola ina o lana a fionga. Ia, tātou whawhoi, ta maa whare nganga o le Grace Recipient Community Church man. Pa ia re karesia. Ma aso e fupasta, ma role, wha maru mai nevanga le aso, ia le le. Ia, o te manatu e, o lea sa iai le fisili. Le sa iai le fisili i le vai aso talu ai. Whatatau lea i le anga nuu ma le lotu. Anga nuu ma le lotu. Ia, le sa iai le fisili sa tu ina mai fo se taso tato pa anga. Ia tala noa le uso le vai aso talu ai. O fisili la. Pe mate e o ngā kasi le ana nuu ma le lotu a le atua. Pe mata e o ngā tasi le ana nuu ma le lotu a le atua. Ia, msarua la wha ului fut ka pur karamini fiafi anga nua. Ma le lotu. Ma le lotu. Ia, tuna unau le anga ngu sa moa le tala noa le fisili ia siuso ia wa o le upuna e ta wala wharongo ngā pe o ngā tasi. Ia a whapera ngana sa o le ngana usa moa le fisili ia e moni e mwhanga o whape atu i oe ma le iai. O le tatua ngana usa moa e iai o nei tū mana nei. E o nei tū e manu tu spa ia. Pea whape na ona whaise tala a. Tatua te mita umalawa i tatua nganu. E le sa moa e whape na ona le mimita i lana tūma nanga. Lana nganu. Au le mea e taun tatua i lua. O le nganu e o ngai tū le lei. E iai fo i ona tū e le whea ia hae male. O siringa iai pe mata e o ngatasi. O i tū la e o ngatasi e po i tū tutusai. Pe o kako i o tātou nganu ka koe mimika ma whaamau alunga i tātou anga matu whaaloalo. Tātou te loto alo lofa. Tātou te talima lo. Tātou te wheavatai. O le whaaloalo i tangata matutua. O le vālea tapui o tamama ma lātou tua whaafine. Ia o mātua ma whanau. O le loto whesosoani. O mea o mga aled kusipa ia. Which is, o vaenga whenga o tātou wanga nu. Tū maanga whasa moa. Ia o le ngana whaaloalo. Ia o i mea i o mawhutanga pe kusipa ia. E mawhutanga kusipa ia. E tono o le ngana whasa moa. E iai whainga nu. Whainga nu a amatai. Whainga e lengu o kaulelea. E lengu o ki ngā. E le singu unga o ki ngifu. Le ka o lengu o ki ngifu. O ka maiki maa. Ia, o peila o i tū ngā ma isi. E le ngal paunga apasa. Keling si mea e le mwhauna mana tua tā ua. E o le tūranga ngā e iai vaenga e o ngatasi ai. I le whakirisiano. Ma le whasa moa.
le fa pro fa tu wa mfai a onga le mea nga fai uma se si mea nga ai le seket siang ai onga fsili pengi me o nga tasiai pengi me tutu sai ia o mea na le mfai ona i loma mana tu ai foi la ia le o mea e matua le o nga tasiai lava pe le o tutu sai fo pe la o kala kuspa ianga i le Romans full tolu ro ta o le mea le anga sala umala vai nga o ye malisi mele o se vai ngol tatu nga nu pe o mele o po ula ya po ula po le aya vai se kemi longa la o asone ata o le aya vai ya tu sa tu la inga po le nu po le kalesia e va kumi mea lofa ya mafai e nga atu mafa ma vai ai mai nga malanga mai ya aya vai ya sola kusol po ula nga let's say pe la le o mai au la kapia ale al ko ul mako mas askemia ula kiki mas nga fa me a faila ai va nga o kenger ngu makanga kenga malanga ku kusul nga o kenger ngu makamal au la kapia nga mai a fa sa se kamal nga lu yai Ona ngu la ngu nga ku nga la ngu nga sa ya o fela le ai nga man kuspa ia ofisili a me fa sa ka me fa sa ka unga a fa sa la ngala fa ye kala ma ku manga ele ke siang o va ngala le o le ai o kali le peo na ka peo nga tasi ele a ngala le menga male fa ke siang ya sa wela ia tatu umalava tatu tstal tonu ile fiso tai matangata fioti ia sola o kulanga nga ia fasa mo po me vanga le o kala ko a fa pe o ke o so se mai o se ya po lang pa u le ipu ia il po pusila nga lu fa kai a me mai le o fa so o ale me a kamalo nga ia o lo mai mau ko le vai vela mu ai fu ama po ai ve singa ko inga o fia ka sanga o la ngu foi la me tu manga masa ni ai me la nga e di kukusa ma idi o kasi ma le mal fa kyushan wa o si me ona mantu apasta ele mele o tu manga o nga tu manga masani so se e me o tapu afanua e kofu foi lava ngu uia malato tu malato wanga a pe o au te lenga ia I me masani tangata Samoa umalava le kam fai e fa matala tala atu e o le singa me o le mele o fofo fai pele po fa tau la hitu ia o le kapua ia nganga pe o me ka fa longo I lasu o fai nga fonga e fa tupu po le fa au e kalanga kuspa ia ile mo Timothy 16 fa me ngol kasi lava le ali ele luangi ali ele luangi tupu atu ia fa ki pela sa mor ke minge ia ke fa tu fa pe wala ta u ia il ta o le malo la ia o le au le malo ala fe me kala kuspa ia Ephesians 1:22 mai o Yesu o le au o le kalesia a fa pela Cristiano sa mo fa vai le tua longo inga we assume e lo loko ka ulanga au ile tu ya ala wow il kanga fa ko foi ngale ile finger me kanga ia ile nga solonga ile simi ol tanto nunga foi le mai et taulava onga samale pe yo ko le on fia casa pe ele si makolua wa fa me se onga samale pe that's superstitious ora ngurga e ka onga sama o kula mga malanga sa mo akale pe ka onga ko lua fa me e bad luck fa me le anga le ka ko kasi ya o lo walu mase la ngiu o le si meanga ya uye le mankuspa o lo la ngale la ngiu pe nga se ava se maliu po se ai sau ke le me o kupe ke le mas falu manga makua ke le ala ki nga ngala mafkisi ai ngo wa kila kama por kinga ko ngale pe kau avangoa e o soele makape pe
e o soa i le mga o mo fua ma se me au ngoa ma se afu o mea ia na ngu. o mea nga le ngu O mea nga mea na nga ngu. Walu le mani. ioi a fai ki o se se mai nanga ku ma le nga o le ngu o sa mo o ma se ni ai which is la sa a me vanga o tatou fa Cristiano ina o le ma fatia si a inga e ko la foi kai ka ele mo se ma fa la inga e la mi le va ale la ka sa mo le maku ia ko kongi o le kama kiki nga le vai aso a ko ale la ka sa mo kai ale je ka me e ma fa ai me la nga i pi di ma ele o nga kasi o le ngu pe la nga i me nga lotu yes pastor pe la nga i me nga ele ka vale fa kasi e really o le angu o loku ia mo ka kisiango i ka wanga i le lofa Wale pe ya lo fokusi ainga ya ko wa ko foi mga mia so sa ko a se kupe pe a se povi po ya wa fai fo lang o palang ya ngat ke kusia mat palang ya pero mario sta to vole sa ka ko ya le yang me ke kusia mar ke ya yo lang ngu pero pa le me nga ka sia ka ko le asonga o prinsingi e mga fuaro sarang fa ka faltu o to in ale ya ngisi ai pawanga ya ale mo si fa pe ngaleanga pe ngawe se pe o ye de parang ni da songa ile mele a famina ko o me sidin ka wo lo awa ya o le ai mele ke awa ya ku le mari ke ra ku le me ya pawanga me fi la ko ya instead i do po le me la le ka wo ka kale ka de nga u la le ka ko funga ya ari awa ya ko malo me nga ka wa ke ngon e ke sa mo pus apa pus ai ki kilo ya nga u pe esi ko ke le se ya pi ka fa sa o foi le nga kasi lo nga le mai wang fa pe Cristiano ya ko le ku Cristiano le a ko wa i moni maule ya so se ko inga wana o le tu ala sila le loto ma le ma fo foto ata ke le lo pole ale le mo i mal fa maungi o le nganga o le kaka let's say so ma le fai i sa ka o ke ngo fo sa anga ke le ai ngai ke le o la ko la ia le mingo ko inga la le mo i o le lo fale ka le mali o le alfa mo ke alu o ke alu nga ia ma fanga la inga la a kisiango ko ngalo ioi a kai ka le ai fa pera le sa o kisiango a le sa u fanga be le winga nga la kala e pe fa le mangu kuspa ia nga marisi ku male anga ro ma senka ko pasere pule nga le ali ima matai e le se me e le anga nga me o sa mo o ke fia kala nga sa mo e pule makai ka ingala pela le mele o fale ko si fa ke amangu ya uia ko ile ai longa ke si anga i lari kula de ali ya fa ke ka ingala pe o lo a ingare ke ngo foi inheritance o lo tofi nga e fa nga me e o lai nga ke ngo foi lo fangua ngo foi lo fale a ke pola se me okupu e fa le kongo a sau ia le pulenga fa pe okay ava ese o e ma ngu ava ese ko e ma me ko kingo me apenga ka ilo a lo nga ia manatu e tu sai male fa singo mai al kuspa ia so fa nga matua le ko le fika ui nga me o le me la nga pe foringa mai e le o nga kasi ha le nga ngu o ngo fa ngo me ngi o me nga ke mai ka fu e fa e ka kisiango e folo fa ngo na ngu wale tulanga le ho ai longa e sing usa mo le kisiango i makai al pio me nga pio ka so mo i makai kisiango le akangia o le alofanga i kangaka ka ulang fa ya wa so ia foringa mai na kisiango yo o mane ngu fa ile fa wa e ka spa ia me nga pa ile first Peter 5:3 e kala fa pe au fo ine fa pe o e fa malo ile tu fio tu ke lo por fa malo por fa malo wa puia lo ka ka fa pe o le fa malo le tu fio le tu ai fa o to ma fa o ile la fuma moi fa palangi nga ye may not yet as lording it over o le upunga fesima ali e me awang e lord over awang e ngi pule o le upula ke fa ai ko i le ngang kuspa ia le upunga le
o le kurei wo means to lord, pule. A le upulanga inga, u whapopo le koe inga lea o inkusi e pēkelu le upu kata luma. Kata means down, so kata kurei wo means to lord down. Kusa lawa kusa wa pule whapese I o oe o le atua. Ke lola nganga whanga mo whasa mo me whamalo, pole whamalo, pole whamalo, pole ala. Ile tofi o le atua. O ngana kwa koe, when you load down, wa pule ua pese I o oe o le atua. E pule lola ia wa le isa ka pula au lau pule. Pule whasolo a koa. Ai koso mea me langa oe o le matai. Alkala lea o makai, po kai, po leaders, e pule awale pule whapenga, pule male alofa. O le pule la e whemaka kusipa e mai, a ia whai o tō ma wha o au I lafu maa moe. Longo inga, awale pule sa wa wapenga, a ia pule wha o au, ia whai o mwhaka ika inga. A whia manga oe e alo lofa ma manga wai ma wha maongi se ngu. Ia kauwhanga sol mua ki o le makaile, wha maongi, ma lofa. Whai unga lofa. Whai unga lofa. Ai le wape mga oe ngā wai ma e sea me whai a so ngā la pe mga oe whaoar mea. Yes. Pero ngā re whangau me le tala lea pastau lea fui. O le e oi koe le ai. E ai me e o ngatasi ai. Ai mea e le o ngatasi ai. Wa e fui sili kua ko o ngā mea. O kei a oi la ea, a le ai la ea. Ia a pero sili ngā o le o ngatasi. Ngā ea lainga. Lenga whai kulanga. Ia e tūlanga lea. Ia, masangi fo ingisio. Tanga tsa mo, funga le whaupunga lea e whapea. E mo o mia he le tala le lei. Lea nganu. Ia, whapea fo I ona. Mo o mia e lea nganu le tala le lei. Lea se tau fia le. Tala nore uso tūlanga. Masalo o le, o mana tūlea pasta e whanau e mantua o le taunu o tō tala le lei. Taunu o tō tātou lau whanua o laua iai lea nganu ua. A Samoa, e pewela o le tūma le anga, o le anga nuu man wha Samoa, na lato talia ina. A whaisi si malo ke lo tala lea e mo o mia e le tala leile, le anga nuu. Whaingo whiema, ma short katskala ngā, paule mea mo o mia, paule mea o lai iai le nidi ngā mare, man mana onga, o le anga nuu, mo o mia tala lei. A se upu ile mga omia o le tala leo le anganu ia o se la fonga fai vale fai vale nga kala e le tala le leang ie e le foringa si statement ele sa fa ka inga so se atu nu lava e ia lava lato anganu ele fa pe foi nga o sa mo so se kungu ua o la ia la ko ngu nga alonga ngu ele ai se la ko sao ele afia ele o ia fua ia le tala le lei pe ia se nga nu pele ai e alu la tala le o se si kala o fa manatu ma fa o vala awino o upper arm ile kene sena sfulua fa mo na me kala le tua tu lo nu matangato lo nu ma le ainga lo tama a sa we alu le nu o te fasino atu lo ave me tu le nu lo inga lau ku man ko per am o langa ku malanga o le lato nga culture o lato nga tapu inga kai pele vo kapu inga le pasta o le hindu I o inkia o le hinduism inkia that's their culture o le lato nga kapu inga o le lato nga nu fo nga o mai fele sa mo before the Christianity that was our religion our culture was our religion le ia kanga loa me penga so o tato nga ngunga o kapu inga nga la kulol kala le la ka ngoi loga ko e yai le ye ku ioe o kafsili mo nga sa no ai o le onga tasi nga la ye va nga a inga ma fea ya ta e man fa ke shanu e mfaila onga yai me kukusai but the need ele need kala lele le ngu
pe ia fai anga kara leia alu ese pela amo ku longa ngu mo ki ngoa ala va pela ku ngu ku la nga long kama ku makanga palu ala ya lu va awle tu yeah, that's the Old Testament but in the context application let's say ul kala leila o vala au ai le tu ngai alu la ia le ala fa ku le ngu o ku so le inga ku le ngu ku alu me e le mo ki ngoa au ku le ngu o I mind you, e vala aule koe per amul mena per amul fai o le fai kupua e create e fawala e ngaia e kupua e foi kangaka. So that was his religion, that was his culture. So kuulola I o meanga means kule religion kwainga kula ngunga ai alu e felfina ngalo le tua relate malai I le mele tata noa fallinga maila o le si mafu anga makilkilanga e le ni dai ele fa kerisiano politala le ia le nganu o le si mea o okay na fa pe ia lango le ngunga kali ia le sa God does use us but he doesn't need us pe me fa so if you ngale tu franga luenga ai fa nga ia tangata ele fa ngale tu nga la fa langonga me se leo fe kala sa o mai le langi okay sa mo o kan fa kerisiano ino ele fa ka but he used men. Ele fengkava ele tua that just change us like that. There's nothing. If you make a spell, ele se me fengta ele tua. Apeta ya ala ye o umanga o dein ele tua. Ya lenga wa ko inga emission ngali ka ule si I sapali o mangongo I lava ya ngai e tulanga penga me ka ngai ole me ke le kupu ia basta. Ole o ia I ole pule au ole pule faitalia ole pule tutasi ale tua wa e fai mai lo mo mia el tala leile mangu io o kala le ale tua o kala le fu ele me ka kuspa ia ole mana nga le tua e fa ola nai e tal tun longo winga la a fa pelo e need el tala le ia ele nganu in other words we need ele tua ia lenga nu pe aku fesa o le mana le tua pe aku ala fe me ka kuspa ia o ele salamo sera ko lima fa po lima me o me uma lava fina ngalo ai o e fai lava ia ele he doesn't need our help o le me fina ngalo le tua fai a fa me ngalo le tua fa ngala ngu ale ai fo sanga nu e me fai anga fai le tua me fai kala mengi povi fai kala mengi la assim fingo paulo ia pe nga anyone pe kan foi lava le tua sui le loto tangata wa fai mai lo ia le makaisa mo e manga o mia ele tala lelangu yo mea ka ma fa o ia pe challenge nga le pule o le tua mai o le mato tua o le langi lava ia o le kali le tangata le tua inga o fesili la langi o fer ko ku ve manga ka le tua o le mato tua o lo le langi lava ia mai o faia e ia o mea o ia fina ngalo ia okay ele se ni le kako e fa nga le tua tangata malanga nu ai na tele mo mia yes na kele ni tinga na kele mo mia iyo ku sara ku ifsiri lengo fakoi e mga mia e le tala le lengo de ai ai fa pe me la e mga mia e lengo le tala le yes ala e mundo ai ku e nua i ifsiri pe me ka ngai lo tatu e piko mai lo luma lenga ngai lo ole nga faialangu fale kuru le nga faialang ya nga le mai lo la ia le pe ole meranga o fa le la ile mata pula pasta ole tupu kasur kupu sa pe ole sikunga ole kaunga ia ia ole wa ia falanginga nga tupu tupu ma ia melo le faao ya uia o le pule o le tua pe fa pe mongi ng sa nga ka mau sa mo mali ko mai tali langi se o yo na fanua tali langi se o lo malu ya fa for kalanga ko nga pa mali ko la o ke ve mai o ke alu foi il kunga mau mo
Mao ngei po papa ngei whatever they say. Ale ao le malo e kari le atua no inga la o le kua kaunga ao le malo samo ia le ao lava ka koi e tangata am peo i tunga e le ma ngai ele a kumelo i we don't need ele ni le kala le ele fa ke siano fa ke inga ele nga sa mo na ke siano la sa mo la ke siano al pa langia mala un al pa langi o fela ele ni dole o le ngu mena ele ai ia male le Roma tu kasi kolfa e ka va pe a wa o ai e se o i lo le fina ngalo le me lo la ia po o ai foi se o pulenga fatasi mai o le upunga pulenga inga o le pulenga fatasi it's like advisor or counselor for me who need for me God is God he doesn't need our counseling he doesn't need our advice o le atua for me o ai e se pule fatasi mai o le kali ele mo o mia ele atua se kako fisosoangi i langa ka inga ele mo o mia le atua se kako fisosoangi i le fai o ia matua pe kauke ia pe kauke ia e atua lava le atua pa ia le ko pe ia se ngu pele ai e ia lava le atua e ia lava lang kala le e fai lava mea o mangfufu le atua e fai ele se fa lango mai ka ko va sule on le ko sa kama la o ki a ko la man me o le fainga fa kala le ko ta nga fa so o ta to lo tu a va pe ki o ave o le ku la ia lo ko le tu ia la ia ta to le la ia kuspa ia le tu ele va God doesn't need me me nga ka un appreciate ele makaisa mo ia le ia yo la tu le amanga ia mafaunga ina i le tofi o wala au e le atua. Aise, le unga lau kala. Le faunga. A fia koe maka ka inga matapula al kusupa ia. A fa pela ia ilon mafapenga se ilonga e ila koufa koa o ia exis la valala ko makai. Ale koe ngi makai e tusa ma le fasingo mai e le atua. Whano ele nire el kala lengi ngiang sianga mo mo foi la le ko de nga ambia tala le yes ya ngat ko kasi kara le ya silo kolu pasta ne fia e ia se vai ngole tuspa ia funga le ia sia o onga e fat tau ale le kulanga le ta o le nga nu ma le fa krisia ia principles al kuspa ia la ia tulang fa penga i tu manga ia polenga nu male fa christian o tele la o temi o lenga nu ia po tu manga masan e kelenga faima avea ma filio tala lei o le winga o la tala e fa lave ile nga luenga tala lei fa ka inga o le lukanga fulu fast fulu ai ele melenga ai ia suon so le falo Maria Marita mara ulia Marita a merkala a kuspa mai a oti nga Marita ile fatu ainga o le upunga inga o le fatu ainga o le ale nga me o tu manga e masini ai in other words o le anga nu o le kuma le anga i o in other words o le culture i o a malokia o le mele fai o le ele nga ko le mulu o vai o se vai ia mas a leko me le ala kupu i le ala wala o le ngala ko lo iske mi e fai e tu manga po le anga nu ma fili o le tala lei me lo kala a Yesu ia Maria o ia Marta me Marta o popoli ma o populo loto i me tele o me tele me ia need to be done o me need to be done e tu maleanga e masani ai a laua misi e lewa ngo la mera ka u la mera e kamfa mo i o le tala lei le winga langa la ukala e iai ke mi e fai e leanga nu ma fili o le tala lei e ke mi e fai leanga ngu ma me ku i le va o le tala lei ma le objective o le tala lei le mea la fai ma ke le o nga le wa ke le ngala unga fo i le pe la ki kilo nga o le
o le sau i kala le ai le o ma oki le me ia Ia. le o le anga nu ko sa o le tu mana o le Yes, pa sa pe o upunga nga inga o le upunga o le fatuainga. Ia mal pupulo loto I me e a ona fai e po tau na fai sa onga my things that need to be done. Ia o le ala kainga o le anga nu o le tu malanga e masania. na ave e fa mo Ia au misere me kaunga nga fai I o le si I me ngā pasta o le mua Timoteo whaafitu e kala whaapea a paulo mai a o tala leanga o le vavau a whawhine vale matua lea mea ngā kas o isi mea o vaenga o leanga o tū maanga o le ngangana o kala ku kalinga mai vaenga umanga e la vea I lalo le li o lea o leanga nuu a Samoa o tala o le vavau e langa ling kala Samoa e ka I o kala ayukaia a fe mai o tala leanga o le vavau o whawhine vale matua kupu o I cultures la pe ngā fui ka culture e ia mea ngā fe mai ia auange I alu sesi o whangua ngā e whapea ko e ngā mea ngā le kupu I o myths e tau whaperitania whamelo ea polo mai ia e alo e se ai alo e se ai mai myths ngā alo e se ai mai tala tuu ngā o winga o lai ia principles a kuspa ia ile vārawa lea o le angu ma le tala le lei. Le winga la ukala e ke me whai e ma fili o le tala le lei. Ia le anu o ngā koe ngā mea la ia. Me vile a polo mua korenito kasi lua mai a wā o lo o whai mai u taia I se whaai longa. A whai mai e leni I le poto. La sa ili mai e leni le poko a sa ili mai ia iukaia I whai longa. O le a mio anga o le tuanga ia ma le anga a iukai o lea. Sa ili whailonga. O kua male anga ngā ia e lengi o lea, sa ili laka mai, mal poko. Lakur kala leiva mai paulo, o mai o ko I whailonga, o mai o ko I poko, aku mā kou, a koe whaupu le winga o kākarongo. Atu mātou mal tala lei, which is, o mātou titala iatu, ke rison wha Sautorina. So that's what I mean, e keimi, e whai e ele anu, ma whaarawe lave, I le tala le lei ina ua I le anga ngulanga ua le kuu I lalo o le pule a le tua e anga le anga nu e anga le anga nu ilo manatu so se mea lavanga whai le tua la vea e manga nu ia unga le natura anga sala o le tangata ngai ala I unga ia I lava vaenga le anga e matua I le mangu kerisiango okay o ke fia mai I oe le upu lea whai mai o Samoa na tō fia e lea tua o lea tunu tofi o taonga mea o Samoa lea tunu tofi ia a whapelo lau o piko lunga tofi a piko lau lenga kofia ia whare kongu ia o kiro ngā mana mea sui fwe le lunga raka sui fwe la ia lea ma hesi a o ngā lewa e racinga mai I ngā I kusi ia lukas pasfulu o mo te moteo lea whārfiku ia mua koronito kasi dua lua mai kira ia o ngā ia e ka ke kikiro ia I mo le anga nu ua mal whakirisiano ia pasta o le fisidi longa wha sunga fwene ia fia e whawhewhea la le ta ofi lea e Whamei fo I Samoa wunga ne o matai ua vai lua ina I aile suafa o le tua. Na se kua raro pasta I lea koe ngā. Pera on whai atu. Ma nei ai o le tala lea, o ke fia le mea lea, o kari a tala lea, o Samoa na whaia le atua. Whanong soa kala. Whanong soa kala. Mai o matai ua vai lua ina I aile suafa o le tua. O ke fia karawe mai o Samoa na whaia le atua e pūle matai. A so o mai lo malisi upunga I le pese lavanga ka se me Samoa na whaia le atua I e pūle matai. A walo na suafa ua vai lua iai. Ia ula e le sa o ngā kala. Tus tangata lava e whaia kala ngā ua vai lua ina suafa o le atua. E le I loa le atua.
Ia. e le malama i le atua, e le iloa fo i le suafa o le atua. E le se mea whapenga. It will never happen. We can say it, e whaianga whai ka kala. But in reality, ma le whakaung uinga, captivatinga or activatinga o le truth, e vai lua suafa le atua. That will never happen. E le kupse mea penga. I la le kupastare. I le kala la le kuspa ia whai mai, ia le atua, ia isa ia wha lua valu whai mai. O au o Iova. Whai mai, o lo ui ngoa lea, o lo mamalu foi, o te avatua, o te le avatua lea i se tasi. Ma lo vi inga, o te le avatua i tupua o tā. Makara Yesu, makara le atua. O lo ui ngoa o Iova. O au lea o Iova. O lo ui ngoa lea, o lo mamalu. Ka kusa si whaupunga, o le suwafa o le atua, o le mamalu o le atua, o le vi inga o le atua, na te le tu ua i se singa ke le valu inga. So se ka ngaka, so se tasi, so se mea, so se so-called atua, po se kupua, po se makai sili, po se kupu, po se kai longa i fea. E le avatua ia i le atua, e le valu ina e le atua longa suafa, po longa vi inga, po longa mamalu. E valu ina lo le suafa o le atua. Le tu atua lo le atua. Langa o le atua aia e kakau unga atua iai i tū uma o le atua. Vangala Koe ngā mea nā ia pōr whakaikai ngā pēore meide i kaini whapasiusiri. Ia pei la au i la i le atua kasi anga ia. Ne ma whainga vairu inga. Ma le fu whai do le mei kuspa ia. E le vairua loa ia la whainga la le ku. Ma kua. Ma hai ke leo le mangingo le man. Wai ka whanong soa me o matai ua vai rua inga ia ili. Le suafo le tua. Ia a lea nama ia ili. Pasi vaenga fo ili o le tuspa ia. O loo wha mamanama mai ia tūlanga. Ia, o pele. O lo pasta. Bia o menga o masineta pe o fatu. Ai sta se fa pe mai o matai ua vai rua ina e suafo le tua. I lo utartununga na awa o lava ia. O le ngaka e whaia le nā saunuanga. He has no idea who God is. Lei masaranga malama anga. E ke le mele o whai meskala kuspa ia. O i ele se kala kuspa ia. Yes, kuspa ia. Pawale o kala kuspa ia whai mai o Iova. O lo suafa, o lo ngoa. O ke le lua, o ke le avatua, lo mamalu. Ma lo vi inga e se tasi po so se mea, se tupua o tā. Paunga kala kuspa ia. Il tūlanga lea. O le si mea i ngā e masene e tātou whai awa afsira ngi. O whesa o ngā kara mai ngā tūtalinga mai. Ai le eise kala a kuspa ia. Let's say sa wapea ngā tūtalinga mai. Ai o kala ngā whai asula ai le ia kua lea. E po atua ai a whapau sa monga i mai lango matai ua vai lua i suafa o le atua whapau lea. Alo le atua ta maa le alo ma le angang pa ia. Alo le atua ta maa ma le alo ma le angang pa ia. E le vai lua inga longa suafa. Me isaia lea pasulua vanu. Me isaia lea. O le si mea maoki lava ngā le whaperetania i le 1 Timothy 6:19, 15 pas ai kala vapea. He who is the blessed and only sovereign, my only sovereign, the only King of kings, the only Lord of lords. I add that word only there because when you say I may o King of kings, le winga ngal kala ngale pau ale tu pumoni, Lord of lords ngale pau ale o le ali imoni. Me rola ia. Who alone possesses immortality. Pau lava ngā o le tua. O le aleka, e ai u le tua, if I can use those words. E mean le tua. E le, it's impossible to share le glory o le tua. Ma le tangata. Because that's really what it means if I may wavai lua iai. E suafa o le tua. Wa if I may kara i o Iova, o lo ingoa lea, o lo mamalu lea, o lo vi inga lea. Langa o le suafa lea, pe a wha pe i kara whenga ngafo. Paulo le suafa e o lai. O le suafa e iai le mana. E le mwhailanga share le tua, le mea lea, malana tangata sa whai. Il fasa moanga e me oi o le alii e manuia mona ua tuatasi o le tupu
ma le ali o ali whamelo lai o loo na o ia o loo na o ia o le suafa pea o le soifua pea lava longa winga e le lava seisi e kupole me lea ma e le o se kemi e le tupu se taimi e le iai se kemi la fa pea ai o valua ina le suafa le tu ia wa e pe ia me funga le wharokan ia wa ma di le ku vai dua mai ia ma di wa langa kari yes wa le yo o ma manor ka ka le ku le tu ma di ro kari do fa me wa ta wa mi to no ina ta ia nga ka mai nga wa e ho da ma manor le tu it's not gonna happen nga me ele a kongo e whamanuia le tua i matai ai le valua i ele se fore tua ia ma le whanga le e whanga le pure mai le tua e wa makai vo i or ia e mai le ku a le upure vai lua ina ma ele me le wa ele i tau ma whanunga ia fia pas i o pule malava mai le tua pe a lavanga okay o pule mai le tua al suafa la le tua le o suafa i wonga le tua wa le pe ile logical me i upula fa nga mai o va lua ina i suafa le tua longo winga e tua le tua a tua foi e le o va lua ina e ile nga suafa pe a kula il fe sa po ile sa wi ke le mi wa smoke ia ele ku ele could be ele kula vai ayo i sau i i lai sa mo i o nga ia la ko nga ka me smoke la ka ko ero ia le ku ia foi foi io ki vela ir cara me ele se tu ka sila vale tu eso se me la mi ngoi ele ka fitu so ku sala ma fsin na ele konkup se me va pena ma kwa maua o so se makai a Samoa I believe o tal tonu mala to o Samoa ia o system o tu o le nganu ule na ave ele tu e pule matai ta e matai tausi matai ma va ai e matai dunga le rofa i fasino manga lava le ale tu foia o le vai luor so le tu o se anga sala o makua kia nga o fungi me fa kali se me le pule dia le ko me ko vai do le pule so ko ko nga me fa pengi tu langa ko nga ia ele ia me le tatuanga no ele fa pe ni de el tala le tatuanga no e ku e se lava kala le hia mo yo lawe ia tala le sa mo ia vi ele tua ile nga solonga wa ia o se asia ai longo ko fenga me o pula ia ai longo ko fe ko nga fa puipunga nga o fa longo ia sola fa puipunga fa sa mo ia wa ku ma ak mai ka pa wa me de que vai so funga de se de ngi wa de ya ai so ia a fa pe ola moni langona ma mala mo ka lo ke fe ia ele a pe ko nga me ngalo no pe ile ai ka ki funga de ska ku fo ia ku ola di ma vai ta la vangore mo wala i fu o mo a fa me fa pe ia ka fa a hinga ka fa ia ko la a ku yo mana longi ya fa pera la kolang kamera ku ko ya oke mangi pusa apa na yo isa de se o be fa pengi ya ang me ra ku ya le pe wa ma u men ngi fa fa ya ko ka ser kala le ya e vot ke mi o me e de manga o mi kala le ngu ava pela o se matai sa mo ia e matai le fa pe o fasingo ma ko spaia e lo le lo matai e ia le matai siliatu e lo matai a pe ia o le pule mai le tua e sila fia le lo matai o le afu ele ni de ele tala le ma le tua ia ska ko sao e fata no fina ngalo le tua au fa ngaina tatu meni o lai whaonga. Whaonga ina lo matai i le whina ngalo le atua. Ngai pule ma e taitai le a inga polo nuu wha le atua e vi i ai le atua. Au sili, e ni de le atua. No,
e mawhai anga whailanga luenga ia le atua e au ngoa ma se makai e au ngoa ma se anga ngu whainga whao ngā mea uli whainga whao ngā palalangi e au sainga e au ngoa ma tātou langa e uwhianga kakanga o i whafo whao la inga ai ai leo se kuma se anga ngu o samu so peo kwa mea tono na va ai au le vai lua inga o sua whao le atua ia au ia o se kasi o sala ma ku ia wakiri le ngā mea impossible i se mo se fide mua i se maka fuanga le ua kangia mai la e le o kasi danga ngu uma le Samoa e o la se ku fuanga le leo kikiro i pasta se mea e fide mua i la wa mkuala wa ia kai au mo ala ko le ngu o kia ia kala le o wa ke le nga ro ingi o fi war kala le ko sa ko wa pe o me nga le ka ma fai e mai le ngu ka o nga le me la le a fu se fa ko nga le wa la wo ka wa nga ngu ia lu nga po ngoro kala o le makai de o le ia ko ki do mo fai mo le lo fa ma wa ko so ma le ngu ia ma fai ia fa ngu wi fa kala le e wa e me ko fa penga la se ki do e ko fo nga le wa me fa pera ka kaunga insist pele de karesia i ngā lulu i pora se kuranga fa penga i wae e ongo kupu i o per meanga re kene fese sia ia ke lo me de fa rongo mai le karesia de i kalore angu le fa rongo karesia ya lula ngu ya ko kasino i wa des fa fa mai ara wa ko kasera ngu ya pora se fa kuanga fo le kuranga wae tulanga na o tulanga na e mana ia le matai ua i loa malama i tala le lei e winga i se vele latu e se whainga se nuu ai e se matai e le alu lotu ma matai tō anga le lotu e ilona e se senga onga let's put it this way o pule umalava e mai le atua e ila le pule e mai le atua aua le whaonga e tusa ma le whasinga mai le atua ia ula ia e le se pule la ngā mai le atua o le pule ngā ua whai a langa ia o le pule anga ia pule ngā lewe me kala a kuspa ia e le se pule e tusa e ma le pule ngā au mai e le pule la ngā lewa katakurio lewa lord over lewa pule io fa malo pule pese I o ia o le atua ale pule e pe o fasingo mai ale atua ile ngofo le ia lava nga ia lua e tu sama Australia pasta ole loa le ele matai ia lona tofi ngā mai le atua ia whaifa le atua o ngā tofi e le vao ia e le whapela o le ai o ko meke le kako marusianga e kuwa le makai ia e le fia kala le alo ingo tala mole ngofo le o mea ia tātou ia matai kerisiano ia kako iloa e ia le si makai le mawhau e ale si makai e le iloa le atua i loa la kako whai le vaa lea ne makai ngā e le alu le loku e le loku spa ia le iloa e le se ko wha kamalanga la o maclaim o lato o vavai ele le suafa o le atua but sorry se mea e sao enga vai suafa ai le suafa o le atua le o kuspa ia suafa nganga vai lua ia o le akua ngā suafa vai lua masalo se si akua e se mai le atua lea o le atua lea e le mwhainga kupu se mea whapea ngai rong suafa kusai markara kuspa ia ia o le alungaranga e kaunga iai o makai lava ia e malama ma ele ata mai o le tua e loa le whewata i lea o kakafunga le ia ele lotu ele ese ia e alo whapena ia maru pasta nge ua mau aku fo ila le kula ia o te tonu e leise si vaenga o mato ofisini ne fiafili tamta upu mo le anganu umane Kau matatang ia apa ise me o e toi fia falau tele ai ma toi fia tapua kawanga wa e monina pasta e tau fia se umalava ole mea le tamfai ia ta ua maltano le so ia mafai ona applicable ma reach out ia winga ia ma onga ale tuspa ia isu se mea sa o fo ia loku o mea yes ia mai ar kuspa ia fa maungi ai ka ngoanga ia ka kauanga se vaengor kuspa ia o lo anga i mai ai me ka ngoanga le fia yes tatu fasua na fa pivo ise si o umane mo se ava no fa
moli mauina ele nei au Ia. ia a pe ese so fina ngalo ia Ia. o me alo fa le tua ia fa ma ina ita to ia ta to sa vale tu sa ma na fionga ia do ia on ku de nga fa kai ia fiafi da sunga fa nga ia lo fangia le tua la sunga fa nga wa le fai va wina tai ona nga fiona ola ia fa manuia foi le tua e lau sunga lo ngadu ai fai lo na finga ngalo ia ma se talanga mulu fona le fiafi a fai foi ise talanga ua la aloa pe o vale foi sto fa no longo mane ia fiafia malu ia vi fale o tu to finga ngalo ia o tani ton ia to e mau le fa poponga le vai as fo a sa ale deitain so i fu mai manuia le li no